Bokajan Block Congress Committee atum MLA tiket ki pipon ki chok chia puthak ning kang samse ka chepaklang. Chemistry and Biology Lab a building ki mi CEM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen kang pupon. Pulunia hiti kaching thorahin ke zero mate ave kaching thor nangji do anta center si chipon et pusi pulunia hiti chojor cholanga tumpen ning jepon. Karbi Anglong live adaba birtang tonpen arjuponikta. Kidam tang there ni phai player ni ani kang sampor phai player por malom hanjang langso press club athengno pherangkia mai ke phapon Bokajan Block Congress Committee atumpen. Lason si Bokajan LAC Constituency angkang aparman Congress asong pen party a ticket kepek pon Karbi Anglong District Congress Committee amai phumate abarim EM rotoning tia phan radatum aning kang samse ason thotsi Bokajan Block Congress atumta arpu che onang kok pusi lamthi chepaklang. Bokajan Block Congress Committee atum ke mathake akimi RJ theklong pu pusi ning chepathi se Congress asong ke pangtang ponjia phan methang akhia dat pen sitami claim dam pon bomluk sita nona bangke kamatha chokthi deda jok ongdung arong atung ning chepa oilu pusi lamthi chepaklang pon. Lapen Bokajan Block Congress Committee atum nonamat Congress asong pen arpu kache oji atum amen ke Ellison Kachop Secretary Karbi Anglong District Congress Committee Soltial Tiwa VP Bokajan Block Congress Committee Lapen Abarim Secretary Karbi Anglong District Congress Committee Elias Turkey GS Bokajan Block Congress Committee Khudiram Bhakwar Secretary Bokajan Block Congress Committee Francis Barla Maipu Bokajan Mondal Congress Committee Joshua Sona GS Bokajan MCC Poran Bhengra Dun Maipu Bokajan MCC Benjamin Khakha Secretary Bokajan MCC Nelson Gogoi Dunmaipu Bokajan MCC atum henlo. Arpu pen cheolo sita Congress asonglongsi dodun thibji puta than pachini pontu. কিন্তু যোৱাবাৰ পৰা আমাক কংগ্ৰেছৰ দলটো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং বা আমাৰ বোকাজান আছে কংগ্ৰেছৰ দলটো বচাই পেলাবলৈ নামত কংগ্ৰেছৰ দলটো জিকাব লাগে সেই হিচাপৰ পৰা আমি যোনটো পাৰ্টি আমি চালোঁ লিডাৰ হিচাপত টিকেট দিছে আমাক মোৰ কাম ইমান নাই কাম থাকিলেও মানে মোক বিশ্বাসত মানে জিলা কমিটি আমি ল'ব পৰা নাই সেই গতিকে আমি কাম কৰাটো আমি ইমান সুবিধাজনক পোৱা নাই গতিকে আমি আজি মই নিজৰ পদৰ পৰা মানে মোৰ পদৰ পৰাহে মই আজি আমি বাইক দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ টিকেট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ আগত যেনেকুৱা ধৰণে চলি আছিলে আজি টিকেট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পাছত ৰাইজে ইমানটো সুখী নহয় যেনেকুৱা আগতে সুখী আছিলে ৰাইজে বিচাৰিছিলে এটা নতুন পাৰ্টি হিচাপত নতুন চেহেৰা চাবলৈ কিন্তু এইবাৰো কংগ্ৰেছে পুৰণি কেণ্ডিডেটকে প্লেচ কৰাৰ কাৰণে ৰাইজে ইমানটো সুখী নহয় আৰু ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পাছতে আমিও কিছু সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু যিটো টিকেট এইবাৰ ডিক্লেয়াৰ হৈছে সেইটো হিচাপত ৰাইজে সুখী নাই বুলি আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু নিজৰ পদটো ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ ৰাইজে যদি সুখী নাই আমিও পাৰ্টিৰ কাম কৰি সুখী কেনেকুৱা হ'ম বুলি আমি নিজৰ পদটো ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু আমি কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত আছোঁ আৰু সদায় জড়িত থাকিম ৰাইজে যেনেকৈ পাৰ্টিৰ কাৰণে সুখী নাই আমিও সেইটো হিচাপতে পাৰ্টিৰ কাৰণে সুখী নোহোৱাৰ কাৰণে আমি পদটো ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ আছোঁ Sangti hidipen presenterang Karbi Anglong live. Sarupathar MAC Constituency ka parlo Balipathar riso ejanga tumaphan ki Charlie Avarsai Donangji Pupena Jok Balipathar Higher Secondary School along Chemistry Lapen Biology a lab a building Kimrang Patangponsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen ing pupontanglo. Kidamtang ni phai plia da por phai sirke prachiti mapor lakhaing korahini Sarupathar MAC Constituency ke parlo Balipathar mate sangti hidi Balipathar Higher Secondary School along kidamtang ni pen Chemistry lapen Biology lab a building kimi Kimrang Patangponsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen ing puponlo. Labangso
a building mate hem kimi kang pua mai long alu hisar pua mana peng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Richard Togbi MSc Kadom Terangpi EM Surjo Rongphar EM Madhuria Dhekial Phukon Abarim MLA Klengdun Ingti Simeon Rongphar VDC Chairman Sarupathar Elise Teronpi VDC Chairperson Silarson Rongpi Maiphu BJP Sarupathar Mondal Committee Atumpen Kichenglo Balipathar Higher Secondary School Principal Pen Teaching Staff Atum Chetong Dunsi Aliralon Pidunlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Kaning Je Ponatengke Chemistry Lapenke Biology Lab Lake Non Malom Ki Thurmi Loke Charlie Aning Ke Hang Atuma Phansi Awarsai Pipon Lopasi Ning Je Pon Sangti Hidi Pen Presente Rang Karbi Anglong Live Wotungaji denarong pen kedanglok dong mukak lang hina hiti do an pen lang dam lote pulunia hiti heno abarim nai pule jongdam det sidame henuni Anchot kalisi Karbi Anglong Autonomous Council angkang Constituency inkora trok ang bong pen puloni constituency ta isilo bonda puloni constituency a hempi mate headquarter pu wai pit sidame kaching thora hina bangke avedet mate zero lang pusi pupon Puloni lake tebok terai hitipen abarimnai a hitilo. Anparta Puloni constituency ke a headquarter lo. Bangso Puloni constituency along pen MSc EM CEM pen kidanglok bangso constituency along pen non MLA ke man bom sedami dolo. Bonda Puloni hitia phan kang thur ponja phanabang ke non ki khibom MLA dorsing rohang thangnat ke matha pon ka videt pen ajo Puloni hitia bangke Ningkan plia prang go sonsi ke do ke thakma la so tengsi non pu anda nang do bomlang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ke paching thurdia phan pura Pulunia longta town pangdak pon Puluni constituency phan ko anma ke paching thur ke claim nang jia dima bangke MLA Dorsing Ronghang phan kilang pon ka videt pen a job Puluni constituency bangke kai keta pritangsi nang man bom Uthot lang thutha Pulunia hiti Dorsing Ronghang ephong EM nangman etlo anparta purun hinia phan MLA anghoi mantang lo bonta Pulunia hitia phan kilang ke pangkri via job Pulunia hitia bangke kaching thor hina bangke avidet mate zero si nangman det Town committee ke paching thor phan scheme nangkele do an sedame Pulunia long claim klisi Center hitia long abangsi chipon etpena jok Pulunia bangke Chingthur dun thek thedel Puloni constituency a headquarter along kaching thura saimo claim daprang patangti pasom prok pen anparke thangnat ke thek onlong amatsi awi Dorsing Ronghang son abangku kachilang kavidet pena jok porlen ato war sitami Pulunia long abangke service road anta Pasimar mate pasalok ponpe bonta center hitia long abangke service road pasalok pon thulata isi kilang ke pangkre angthek nangklang dak bangso pothak Pulunia hitia long beha ka choklem pek atum kaningji ladak kachipu abangke Puluni town pusi kachipu bonta ladak kachingthur asai mo abangke thangna dawe Pulunia hitia long kachingthur pu abangke thangnat abi pusi ningje pon Pulunia phan hem nang kimlo bonta kitang tisi pangjong ha longle nang thok chit lata nang thok hoi Pulunia hitia long lang ave barpi barso kedam jia hem ka ve pen kedang lok chojor cholang atum a hem anta ami thangsi kachisemar nang saidi puta ningje ponthu Pulunia hitia long bangke kaching thora hina bangke Zero mate avidet Puloni kaching thor nangji anna bangke MLA Dorsing Ronghang bangke amithang adim mate sentara longsi chepon etlo Nilitum Pulunia long bangke thangna tavilo MLA Dorsing Ronghang adim sentara longsi chepon et lasi non
laphana bangke larvek nang ji puta phuluni chojor cholang arara tumpe ningje pontu ahok MLA Dorsing Ronghang Jakong do pupena jok phuluni aphana bangke kaike panung kuksi kapaching thur asai mo matsi ke claim ponavi do ansitami center hithia long ansi pali ponlo center hithia long penangan Cipalang Nilo athe center hithia bangke MLA Dorsing Ronghang amethang abo havik adim bonta phulunia hithia phana bangke kaching thur awar sayamatsi kiti ponavi do chit setame ke patangte ahem pangjong hampen kaprek along amatsi avi skin piece eta patangte det pulote kaching thur pu ahok hok ponamatsi unti plus the MLA Dorsing Ronghang aphana bangke nang nilu puta phulunia raten ningje ponrenti sono nitum phulunia bazar no kisung penang an ke dolo mane 1990 pen kachelar bangke ni tuge theklong le pin la phulunia raji abela matro la forwe bang no forwe ke bang ka chok che dalo ladak ni kaninge dam bangke ho ang tong pino ang song dak phulunia bazar long first time development busi bangke chipu forwe ke bang long dap sabe bi nahi forwe ame hako pen kedo abuzar hako pen 1990 pen kecheng abuzar phuluni poke hako abuzaro sita nonpu non benta dak kache larta ave kache chance ave non kache lar buta heglong le bazar market set ave lapen ke oke cho jortumta adim ave aklong ave ani si kache salam phuluni to mane pura zero aro zero mane zero out একো নাই আৰু স্যার আজিলৈ আমাৰ তাত একো নাই ফেচিলিটিটো আমাৰ তাত নাই কিন্তু এফালে আছে আমাৰ তাত একো নাই চেণ্টাৰত সব লৈ যায় এতিয়া চেঞ্জ হ'বই লাগে সেইবিলাক কথাটো ছাৰবিলাকো বুজিব লাগে এটা জায়গাত চালে নহয় lang ke kosto isiki yang letrin dave Dimapur asor naga tumba Manipur be Manipuri tumba ake lopen dak phuluni fan sun Ege nitunge o khodai si kacho jor haladak litrin ase niki nahang ha ta nitunge paklang no nahe litrin dawe waiting sit tawe o ke jor adim ta line lapen ka ahem da kimpi pe ani aja to mesti kecekle news report Karbi Anglong live Tang depini ada babirta ki lapan si kang ton paniklo.